Yama etiefuo nyina no ene ahwefuo nyina akwaba ede ba healing point so we edwumadi a yede brew memenda bia baabi a wo bia no ebre na so se ewo se otweben wafidie na ofre wonua ofre wo maame ofre papa ene obi biara yese ene obetie se ene na yede di nkan ya wuti a ye se adwumadi we brew efa over 20 affiliate radio stations so na esanso nam Sompa TV or Multi TV decoder so every permanent stations ni di na ebe tutudwa e de amount na 21st clinic so and a day say you made we ebrew and then no ye ba be hwe very important topics a topic a ehia neditie esane say topic akoba abra na ye dwumadie last week na emadodo a omo frɛ no mo bisa bibi afa CS ho na ye share etiefo bo se ye be pebre na ya pe omo mo hu nimde no ma ba beboa ye tiende yankopon adom Dr. Frisunyane ton ababe try ha me se ya ye de sa nkobo no ebebrew na ansa na ye be ko en topics na sijua wonim se last week and he introduce bibi I friend say health news of the week. Yeah, last week ye share say. Now last week ye share say no. Doctors breaking the story of monkeypox. We breaking na media stations and other health issues in the FIR. The whole of the week ni na what monkeypox was ma omo confirm we say bia ba doctors we na no ne bre na man 3 minutes pe. Yeah, obebo in some so peso. Ye mpe health news a agide ye pede omun kan ya mayente ye nti odbe maye tie o mu na afi yetimi akwa ne topic ne so yankopon ya adwo kina Father's Day na me amakwa papa yi na ewo se mitimi kai na ye wish papa fo nyina happy Father's Day amni kan ko papa krom sunyane sorry ai papa krom na wo hando funfumi asema ba kunsu nyame adom ewo afano south otraman kranso a na yesa okokunsu nyame adom Mr. Suleiman Foster michiao ene papa fo mu wo kunsu nyame adom nyina na menko maame su krom asimfo su na minchia papa fo ho nyina na fa menko baabi amakọ naturalize amomo nkranza papa fo wo nkranza nyina bra wo droman kese nkwa ben akumsadum ase papa fo wo kurodum nyina na fa kakra na be ka bi fa magana fo papa fo enyina afa 21st clinic doctors ahodoa nyankopon adom modern kwala ba asase so na mo hwe omu nyina no michi omu nyina kakra minim omo ye Dr. Asare nyankopon ya adwo kina ana woto obedi nkan oba na baye na yesa kwala we de hwe abehwe na be surunku to Dr. Asare free takwa ende gidigidi obesia akọ ne yere kuro makwa akoto ne bedi papa example papa eno no my fa papa fo nyina papa so on 21st o mu a mo papa fo no mu ane makwa anim pa owo mamu num enye ize obi ekona ye gene canteen school canteen fee 5 cedi at times enum times 30 days times o man here say imran here say wonya wa akola ba sa so a ka uzo de ka 21 years inti manager de menim hey ye chi o mu nyina ni a doctor fo na ma warware a ye gusu twem mo meka papa fo no ho na ye celebrate nyankopon ya adwo kina tofe akwase papa fo a omudi kan ba ya omo bra ni omusu ba bi amenu ntino ye celebrate mema no obesesa narrative no nti o kina papa fo a ye yedi ehuni no obehye no monyam e wo Sompa TV nti o kina no pa no so pepepe wodi wa fidie ne beto ye Sompa TV na afi wahwe na ye no mu a ye hwe ye manom no yasesa ya adwen because ye papa fo bi a ye yedi ehuni dwumadie na yegusu e de bro healing point ene de bro no enam Asta FM ene Agenkwan FM wotechiman esanso nam ka kire FM obrekum enam Sompa FM ewo sunyane enam Success FM ewo goso Winners FM wo sehwidebi so Radio Rainbow ewo sehwidwabo so Connect FM ewo Takra the Power FM ewo Accra Eastern FM okofuridua enkoko eye oko FM afi Fabia FM ewo Nkranza Radio Rainbow okay makano Kumase Sompa
FM and afi edwura Naija FM wanchi eye ewiase FM and na yede say dwumadi we yede yede bro meme da bia anopa na nkropepe kwesi no ndu na kwesi ada nwumre wanya no repeat awo Sompa FM Sompa TV so Docas mame fast akwanya we so na ndawase because enyewa nka na dodo na enti monkeypox enam se okofa baaye na because of say dwumadi we nam radio station bebre so no kofo dodo na ni ba ho amafe impeyifo etimi be confirm say monkeypox ni biaba Ghana ha me say na ene no mame kai we say in 2016 Miami mu na mi breaki ni mokoka meningitis ewo nkraza in 2016 sa meningitis na esi wo sekwa me na mi breaki no mi breaki ya na fe health authorities e sha say so mo ye no mo confirm say yes sa ni mokoka na ba ntina nya mo wa say koto mo no manado kasa breaki eye monkeypox na fe Argentina ha enti doctors wo hwehwe mu na no health news a ya abo amanom ne ohene ni mu amfa amaye na wotwene no de he yenko Dr. Medasi pa so wa mamesa akonya we mefa dwumadi yesu chia Sompa tiefo ne Sompa TV ahwefo nyina na omoje bre no mutie ye nene health news a akoso na wotwen mu de dose pa na emu mebo ne tofa kakra maye Dr. Mama time kitu evi ma bebra omubu wonsa bosomi bia no omuno no mundo bia omupese pens na ya eba no ekofom but endo no omuno munnim se sa endo no omuno no ekoso ham ema omo anka especially omo wo osa no omuno no sa eba sa na ama osa na ye kese tu be ko hospital kese nyana emma omubu omo nsankoa enanya sa condition we ya omude aba ho no na Mrs Patrick Lamisi ana for ye public health nurse awo tamale na ditudwa se ema bebre enhwe omo so yie na omo njai painkillers omo nom ewa abra omo bu omo nsa ewo se omo teso ana se omo njai na omo nyese omo be exercise enu mo beboa ana se ebasa omo no nso hie na omo fata wontum na omo fantoto omaya se ebeboa ma ya na ye kwosoro omo no painkillers na eha omo no ebeba fom yenko next na ye to asa na ye COVID-19 yare ebeto dwa ekunkum manfo bebre na fofra be kan refre no 83N2 abase go so me boss pamba se die akosoro mankofo bebre enya bi regions a enya bi ya upper east na no upper west for nso nya bi me kai say last week now say eastern region kwa say dia ba 13 regions ni nyina okay aba ho no mu nyina nti e wo say ye hu yie nti edu akra nti maxia wo power fm wo hwe no nya sa wo hwe no nya so obenya bi okay na o say ye ntwe ye ho no ye free nipa dodo a ehie mu bibia ya ye kwa ni e wo say ye twe ye ho free we san say aba mankofo bebre ho akere mo but na mu ye nya nti say obi ewu okay fa na symptoms li bi my symptoms ba ku bi e fa sa eno no e ba sa na wo minim etimi ye kuro na ye different from eno pane ade a ye different from covid no na mu covid symptoms ni na ni A3N2 no ye pepepe na mu eno na e ba ma wo minim e na ye kuro last one ye monkeypox no okay yes so say ma nipa bebre enwure mu nam na nso ye nim de ye yankofa korea yenya 5 new cases e wo Ghana nti enwuremu nam ayare enwuremu nam ayare e wo say yetiso nti sa ya rewe ba e be ha adwene press say lo mo ti fitwa hia mu ana say mo kọ gatherings no say obi run na tade mpo na wo fa sha wo benya bi ne hu nso ni mpo kan wa obetimi anya sa ya ye da se enwuremu nam ne de o ka say kwamna kesi nyawe a o fiu tikaje sa ho no na me no na me sa me dia na kwabna kese sa so ma ka se wonjai akrante na jana no kra wonjai na ne nam na mu Dr. Peyi ye da wase pa se watimi ababe wo ye wo Sompa TV in fact enyu bia na auto nsa efre na oba na we nso ye the first time a woni 21st keneke ene e kan bom na maboa e Ghana for the past maybe 6 to 7 years old and you know I can boom a dijuma
na be anytime be beto ensa afro bi a wo ba na wo de onim de ebe kan ye de ho na ye de abo amanfo kwa ya ye nje sika ye da wase pa doctor na doctor ye hia ni your friend Dr. Gideon Ba ya udini juma ewo Ghana Health Service yeah ewo district office ewo hoya hafo no assistive good ona ene ye ne ba ba twetwe nkomo oye medical doctor aban medical doctor ene ne ba be di nkomo ina de me dane se be office na o free ba no e omudwumade ne se omoman kyerɛkyerɛ nti we no or the right person as a medical doctor coming from the right institution a obema yesa enkyerɛkyerɛ e de afa eye CS eho doctor you can say CS de bade you dey mini apan me da wase ne akwanya sonko a o de ama me yo say na me ne motifo sure ne ahwefo nyina me di nkomo all right say me ni age pa me rounds me ni age na ma di kan ahwehwe wi atete bi so me am di mani aba bi hu okay mo boy adwuma kese pa okay so mpa for no enhira mo okay ni mo adwuma efo nyina na so a mo agana fo okay na ene no obi ni mi do say dem mo be operation o ha na because for TCS dey na say operation adwuma dey ba be sure ene yenyu operation bi o mo mi operation o mo ho dem dey ba say ba be sua dey na ya kyerɛkyerɛ ne mama yi na nya ntiase all right we say CS no prepi na man 40 a huhu aya de huhu emom all right say first ka say obi ko hospital na yakwa operation a we say na busianfo nyina mo be kwa asori na mo kwa asori dan mu mo be ko mosque no makotro na ye bompa ya atwen say bibia be ko so then so enim de yakuna nim na ma enema aye simple amaye enti ama say no CS ye nsuro biem mpo na nipa do na pese o mo be wo a o mo nya o mo operation na se na be ya pain ni nema no ebe ko fom amom ko say awo say o wafa wase ya na ya enu amoma na omom say ya pa but CS de bebre na dia dance say ya na eno no pains no ana ya di na ofom kakra okay enti ka say CS a ne tintintintin nya ne say ya de sekan ede pai uyefuna se okay na oba ofa yefunu after 28 weeks 28 weeks never 7 months until 7 months could be an itimi OBCS no emani okay until no ye awo no ye ma hodo be miensa ye wo de oba no wo fa na se natural birth okay and I oba ko ho a those say operative procedure but ye fast kan na ye okay ye wo forced delivery ye vacuum delivery and ye the machine kakra bi na be support okay e wo wase ho na okay and ye wo CS no so okay e wo ho okay the CS na ye se kan di etwa okay we afuna se ana ye pa ye funu ba bi na ye pa awo de no ho ba bi na ye yi akra no okay afunti ka se CS a okay na se chere no all right now doctor CS no you ma hodo ana yo mu ahodo yo mu ahodo mienu okay nam say obi ko say na ye ka ye pa brofo semdodo okay nti me mo say me ba fom na chi no de but e dey brofo akra ba fom e be fra ye wo de elective na ye wo de normal one na say de emergency okay nti elective ni say ni register doctors di nkomo na o say bia on pese awo mu pain na obeti no na so be wa fa na se nti ono do pese operate no nti e be plan na na ba yan hye se ne da sei na yan prepi no ebi mu Ghana na South Africa na yan hye ni obitimi ka se pese me ba ese president bi nti o pese o data president e de wo president no ana ne kunu ana ni bi nti otimi se ene sa na tede a me wo sa day we a ana ope e bia me pese me wo 1st July na me bana bia na so person wo June 4 so wo June 4 na abe di bi o kai ne bana na wa kai serious de ko no person ndi say nipa no ye plan e say elective and so person wo June 3 date bia doctor de bia June 3 me nye sure say am ko person e on ba wo omoma o June 3 hey case dey okay and now say bia say labor pain no okay on person de ne short okay de ema no okay and e wo de emergency one and ye shut down plan say e wo say ye na mo me bia beka we 2 hours na ba na ye gina wo no say bibia si complications bia si na say yentimi ema normal delivery nema okay na say rush di nipa no ko theater na okay e ko pa ni ya types no into types
basically we say two types no. Now doctor minimum bi aya ne surgery sorry CS already no wo hwe na ya ase ni say na ayese so ya ni say na bu on so a e free ne yefunu na se no ekose na nim say no mom na types no na no so ye different no na procedure na procedures okay okay good na ebrebe na hia say e wo say ye bi CS se na yedi kan no emre ne de say plan every 28 weeks na 7 months you could be no it me OBCS. Okay. And I will be on so now I want time with him. Yeah, about 36 weeks. Still, I want sign of labor be as I want to who be my and just be a work and and also it me ANC and I'm saying because it be emergency. Okay. And maybe accident be ama maame no afrim and the condition very critical just say I'm paying ya akra na be hwe maame na hwe akra no. Bisa nya ya mra etimi e de sa CS no money. Okay. Na why na also yes CS no? We dey me da sipa. Me say CS e kan ya say all this KH obi. Na mfiti prekope na this kan na nti o team. Nti ya mprepi no nipa o recommend pa midwives. Nti bon say maame ma na mo hwe awofo amo na penfo no. I for maame midwives no. Omo na recommend because omo na doctor no. Ma doctor no. Ya mprepi no omo na hwe omo afa yafu no ko ti say omo ebewo nti ono hu say bia wawo ya obewi bibi etochema wom nti wo say yetimi epaya akra no na wa doctor so ha say okay ye hwe na enokre complications kakra wom ana bibi nti yentimi ema wo normal delivery no wo say ye OCS na team no ye wo lab force be omo de omo just scan omo so be omo de ko ise time no bedura theater no your mom if your mom be one panel di nuro fa ni police be ya na enema no FM anesthesis no on be perform anesthesia on nurse on be assist doctor no na omu ya ne pam ene na de nya mu no omu so be nti team ene AAC but e am prepare na the body na ma doctor na ono pa ya fun no say doctor we na AAC but a team work mama mbusa question we na we am be busa we be tifi obegas oho na question be na ubi say na me pese won kire kwan ye fa so a ACS adenti na make asa de nti make asa say make say krokitu abi mu lab technician bi ana say nurse ni bi a ho ne doctor na ye adwuma che edi obi ba yiwa innocent lady bi e hye ba bi a wo so ACS ama na make say what say ye pan ye front wa start ye free nipa na kuma ho ba bi say no twa because we are that say we be pam opam we are we did na am perform awoko and we dey my general layman understanding and I say practicality how as a medical doctor no any kakra just basic yeah how CS no e city ankasa yeah me da same say operation mami ka say mo be ye no na opese ye na so question really somebody can carry teamwork but a ba ni twa na nkasa ni ya you more specialize me am tell me nka hu bi you a be gynecologist and you general physicians or more training or more purposely for operations na yes ba akufo ntimi enyina wo so o ba akufo ntimi ti asem ni yo ahwefo wa wo de wo yere kwa wo hu se doctor ni ba akopɛ ne wo yere penfo akwhye ho wo hu se obi aka no ho no ti asem ni ye aha enti ye wo mo amoye am specialize na nye ba nye health center kwa nye CSO eze you can say chips compound omo nye CSO pharmacy shop nye CSO drug store nye bi ho chips compound dey boss bio because me allege me say omoye say no yeah criminal yeah e bi so na circumstances no so oye doctor krana why unaswa gidi say unless unya sa permit na to do that pretty baby a obi a obetumi no kra no there was circumstances we was one hwe a na ho ba asema obetumi ahwe o certificate and as licenses entinye baby a na ACS because environment no eka ho ya procedure na eka ho na niam instruments abi use no so ho hia pa entinye bibia kena ya de P etimi ye CS ni pacho da bi physician assistant for it me on to me even we general physician na say unya nya sa certified certificate na ebe qualify on to me CS
Tinya doctor bi akwa na yes na emma ye ne ma ko market ne ma ne bi kodi nkomo na omo kira baby wa na me ne omo ya baby won so me ne omo ya because obi se obekọ no na nkwala na eye si papa yo tie yi ha wanyini pa ba hwe na ni ma fruit na ye ne sa no udi fruit mu a wonyini na me yanso so hwe abeka se 23 26 ti wo kasa na memu na o mitrim pa se nkwala se yanyini o na ya hwe huye na yare to ya asemeba anope mango amedi pa anya asemketo so enuti no mo kasa young guys na omo ye CS especially ko yinkro nkitu emu ni ade a omo se omo free school abafoforo omo buwon ma na CS no experience medical doctor bia ma no ebia ne second time no ohwe young guy ni procedure ni se de yo mesi kwa ohwe difference wo manuti no wo kase medical doctors omo ye satisfied not just medical doctor bia we are medical doctor but we are certified to go undergo that procedure na you say ade bi delicate kakra to de be ma no apompon ho na ya sere ya doctors for no say omo mani nko omo assistant no ho na omo ntimi hwe na ye maame ne nua ma no omo ntimi enye the right procedures no enye the infama ye be ba complications na so na before e be ba so no doctors equal market ene ma no ba ku mienu bi ekodi nkobo in fact omubo ya baso omubo sompa ene 21st clinic baso say yetim de say adwumedi ya ba because na ensem ha mu dodo na no na akoya aye successful ti dem kan you dodo na akoya omo anya complications bia enti na endra me na edita ne hwe ho na o edit problems no kwam se masa ye nya adwuma sa nipa na ye surgeries thousands of surgeries na emu ba ku bi aye a eno na wo be keka ni nyina bonu agya papa no ye nya adwuma sa no wontem ase enti no ya keka afra asa tendra me koda de no mama na yiwe papa ba ko bone ba ko ni ade na abalance menim de wo de bebe sisi abet me de maka a kire na wi because adwuma me ye bi enti ye ba be ko na enkomo kakra be se ye nya ba mienu ene nan bi a na yede ama ahwefo enkomo aye ne market women omo na omo aye omo CS ene bi so perception ni ade a omo eka ye no MC aye ready a na yetimi akọ onye ready so dia na yentimi enko okay Ekosi 10 AM awo Sompa TV ne Sompa FM nyina so aya to di ni say healing point na enwe ya be kasa fa e ma omo kọ wo mu nya e ye omo CS ye twa omo ansa na omo wo implications e de bre omo obu omo kọ wo no ye twa na so no wie no wonya implications bebre ama na se ne ya otimi ndidi obi nso wo abubu na to won ma wontimi nanti ya ba ejo mu se ne ma bebre ba be kasa fa sa CS ho ebi wo ho no ma doctor ne ka so wonye anase ono wa ne pese onye CS no enti ya badwuma ne ma bebre be kasa di machi ne ekoti ne ma bebre a omo ka na abete ensem bebre medamase ma ye bida ayo anase bibia anye o bibia anye meda me ya kama pa manya mark bia wo me ye no menya wanyi anu na nurses no ema nti wo mana mko hospital anye no de manum bia nti me ye pe na nurses no sha ase se da ba no nso ya wo ne nsan so mabi so man o ha so ya operation da we use o ya and to said ya wonye o ma o no ma bu said ka wonye ya kasa no ya miensa se no na to so miensa na me say minya program awati e wo ho ni tem bia no na me say ya wo e wo me ye mutime ye bibia dwuadene bia me to boade na banche me ana me peja untimi enwu ene chese CS na wo ye na ma ne ba na say at times I had me go hospital I no mo bisa me say why na ye me CS nti ama na to ana esi an me nton ko so bi na ja hospital bi mbusa say na doctor ben ye o CS na say CS ni tina ma untimi na ma program e ba dia ntimi enchire ji say o mo ankasi o ha o ya le o wa go out honam
enti me na operation omo ma yi bibia omo me ya omo ka cho me se eye wa wo kwa e chakula no a na ebi tinka operation de nya de anke se e beni conscious I want for one ya ne video no na ye kohwe ye no amanfo no utimi se we na very fair maame baako ose ono waye imprensa baako so se ono so oye baako no wantimi anye den anwo bio na baako so se emise na chese enkomo no na edoso ye nyina ati no yasom doctor msa ahwefo ne etiefo nyina ere ni masema wonso TB na ansa na ye be mema wa respond to some of them comment no mami busa emergency se wo we no CS na bi ne den emergency dey bebre na mse ye mre nti me fa be miensa bi na maka wasem okay dey di kan e bi se for pelvic proportion okay and say brofne bi an wase na brofne bi an na so ba ke am fa che be mo dey say be break na ye kan health mu dey sa ehuna na ne akra na so ye funi mu no oso okay ana bia ni ti so okay enti mi mfa ma me na se ema okay enti no sa no bibia no obetimi aye say we no operation okay ena ebi won so a bon say akra no so si ba no o mayi okay I friend say ma presentation okay ana ma position okay say obi board ne to okay ana na nsa obi de nsa obi de nan enti say ne nsa di kan pia be de pass obe ka ne nsa na kom na wakọ yefum say wokọ ten mo de niti aba nti no sans no betuma ya say so ye no CS ebi won so ka bon say akra ne ba na ne kon no fuma no akoma na chechire umbilical cord na chechire ne kon ndi say wotwe ne kese a na bi kwa cord no kwa di kan timi pi aba ne ti ne ba eno hwe a oxygen timi akra na timi home okay nti sa ne ma ne nyina ne ne ma bebia ka ho timi ba okay you say ni betuma ya na say ekwenu emergency CS no okay nti eno na ma etimi eba nti enda nya ye pese bi anka obi be CS aka Ghana no an Africa na dey mpa ka say me ba na ma be voluntary CS na elective CS no but complications we no ba mu a ena eba say itwa ene nya ka ho bi ba mu na wo kan asem bi na mesro no matiem kakra na wo say Ghana ha ne ebi mu nhyada up to 4 we bet ene ye ma na eba no minima bebre a omo se omo pese omo ye CS na mbuzam se adai CS ye adai osu wo ne de ompese obewafa na nem na se na be ya tembia ro because wa ye ne ote na enti e wo hopa na doctors ne ni nuanom age group ne de omunya ya na se 20 kra no bewa ni nyina no ye fanfa ne yefum so be fa na se because e ho ne de o de bi fro na be den be fa ho no e futu be na wo de ma ye nuanom ma ne sa we de me da se se wo fa wanamu a eno nkyere se untumi mfanya do fro bia bia mi popon aye e ho no se te elastic no nti abribia ne etimi efa nti se akwa ne famu wi a acha be na otwe miensa ebe san akọ ne dem o sa impo se ana o mo 6 months no wo no se eho tia na se ye pama ebe san aye na uhu bibia nche se o minimum bi a o ye ne 3rd month ekọ ne 4th month no oba na osanyim enti na che se enye 6 months timi eba ntem etimi bantem obi a ne se ne nipadua no si efa responding and immunity we there doctor waboa awarefo bebre na 6 months na kwakoye ade bi akoye se ababe akwakoye the norm ene mre da ho na 6 months enti wa me wakama ya te se every 3 weeks ko bia mani bi wo ho a omutimi get back to normal and na say school fees no mo ne omo maka aki ene be me bia otie ne bia ne de ene obetimi abo playbacks yankomo ya aduma 7 pm Sunday ye be boedu ho anu aposo we no na wasan abo a kire wo yire bio na no ntrese bia kwan wo ho se obi ya no se obi ya ni padua se okay
na ebi oban kra no saa time na free ni mu kra na den so adwuma ese wo ya obi ate ne ho ase obi ate ne ho ase ko ba se wo nkwa open nti na person Father's Day there but we dey okay enti ene eja no ma hwe asa wo me enko no 6 months na bibia be fine ye be kwa ahoma ne so na ma me ba ko me de ne voice send o na me ka se o se wakọ oboase wakọ ACS na ama enu achi no e be say so mo pam mo ampam ne you say enu etimi sisa because I think the doctors from company bi man say na se no ho na asan so mo pam ye na asan so abie ni ade na ye so mo san akoye possible sir and in your profession no practically in way she be sada complications are etimi esi okay enya no nkwana bre we etimi si enti na before no beba na etimi say nipa no onya infection bi abra tama ye wiye bia no ba nipa no bia de no ko yemi se ni midie ne ma nti ye de mpa se e be pama se nipa na nkofa bibi fufuro bia ko ye tu omofo wadidie mu wadwuma edie mu ne wakone peja ne ade so wanko yes I na be de mpa se ahoma na ye de pam no e betimi atete sa okay enti but possible se betimi ate na che se infection bi ana yare bi ana akose sa de amana ba na wakan na se metima meka complications ni bi kaka okay that is after CICS na you know and you may be a complication to me be bebre na kan okay yeah de di kan untimi nya CS abra obeka se unya pains okay because we say oni padua na ya twa ba bi enti once even to na dadoa kra wo nsemu ana wo ba bi a ne ya no se na esitie na we de ya pai mu ayi bibia fi na ya san ya kasi enti eden a ya no de beba okay na CS pain so nya na otwe na se bosome obi kwa de etime bosome enan okay na pain obi kwa de obi kwa se be 1 year na se pain da so wo okay obi oso nipa kase obi o diabetes obi o sa yare nipadua mu yare ni bia no se unya kuro na bi wo ho a ya eche ansa nipadua na timi ahili awie ndi sa nkofo no bi no bibisa na pains no ko sra de ne ma nti udi awoto bi bituma infection no akoye kuro okay kuro no so ba na etimi ma etan te ba bi apa no ko etimi ka se agape ate okay and etimi se san koya another surgery na yetete ho no na ye pam ne foforo de ma wow enti first no bi se am yes no san ko twa de am se tawa na se kan akamyem me pa cho enye se kan na be infection na ama bi sa ba ko ni padua no ade a se bibi kitwa bi kana ne papa na ya na no ye den pa na enti sa ne ma ne ba no che se nipa na o pamye no onye na mum yare na ba infection bi na ba okay eno achi obi won so a na ni nipa efutu e de ma no ti se ukwa enuane a se wudi exercise se niam a se upeja ba bi se ukọ obi o se me nkwa na mete enti abedin se mintimi nkọ emma biem nse na tede a bi se me san kọ me adwaso kodi dwuma di ase mi di na hu se oni padua na fit bia wo from akwati bia wo from okay enti be bibia na o se unya ahweye na afutuo afa ye nuane die mu obi o a ye ni CS ni we na okofia duane bia ope se carbohydrate food ne say ne ma ni na the more na se wan pe afutu e de ma se bia se eni kwan bia se no mon kwan be na otwemienu o se me de me fie de se wan ni aduane a kwan gu na se wabu ada enipa no wani di enti doctor you can say ma se ayo BCS sisia na e bi kra that time na adwan ayehye nuane e kan kra no ne refi which me recommend nuane bi a ni CS no for the first maybe a week or 2 or month no utimi dia ebeboa na de wotwe no ho so firi ho a ebetimi aboa na after CS ne ma hodo miensa okay esi di so okay ni di kan medical side okay e wo se ye ma wonuro bi a oba ye se wonom okay na ya show se do no san bra pom dia so ye na ye hwe na ye hu improvement aba okay na se foforo be ka ho na dia ma so na nipa no onya twa do ni ma na pe na otwa ni picture to ho ado ni san asan koto the same thing na onum eno san na mo nipadua na timi de how e ba nipadua na munti se ye mo ando na se impo se onum na se ne nipadua na mfa san bra na ye hu se ado ne de ma na anya adwuma na ye foforo de be ka ho na de aka ho e to so biem ye fa bi se physiotherapy aspect okay eno no so ye
nhihye no beka okay se wo kwa enkopeja ade bi emu yedu okay ye nku e be kasa sra ko bo wa osra ma na omopo mo ho no enti o so wa we ndi o sansa obe free dem no na wo ebroni enti na wa sha se di nku ne ne ma sa no ye hye hu se etima infection okay ye hu se obi a yusubo se na o ma na kutwa ne ho asha se papa enti hu se be ya pam da de no because yeah o ma na ho no da so ye me ya no sa ne ma ne nyina e ka ho okay afi ye exercise akra si ye na se home bebre okay but san se adwuma ne sika kakra wo be ne onya bi nti so san kwoto ne nwuma so se be nya bibia di and on the final aspect is the nutrition aspect okay ye onuane ne ne ma se ye edi kan se ye operation a ne ma pa nya ye anuane a ye nsuo kakra like the fluid meals okay nti sa ne ma no ya de ehia pa ni kwan se ofufo no ne ma ne obedi de nanso kakra bi na enkwan no ene abomu no ano ayedodo afi see the fruit and vegetable is a bibia say even say krono to say den na pese hilia fruit and vegetable is the best ano ya mo adabia nipadua no eyemo no yare bia ba nipadua timi efri mu afi see nsuo no mu nsuo abra no mra no se timi asa nema we kakra ya ebeboa you say esu na nso ya na eya adwuma ya wonders bibiri ya nipadua ni mu na o kan fufu asemi na wotwe mienu betimi awofufu na mana ye peche pa nanka metimi atika credit because bu wa fufu no anko na yinim sa ahode nso ani tuase no so ehia obetimi awofufu na mana ye mre pa chin se de nka wotwa no blog size ni bia na obetumi awofufu na mana mre but se nka ye CS na wie ni de na wo operation bia be bosome ba ko de obeti won free banku fufu ne aduane emu ye duru bebre no that obese bia once a while bi ene pete kakra bi na nkwan no ne nam no na no why there okay all right now you say unya ACS ni wie dia na you say be ka be na wotwe na wa ko ACS na obetimi aye no advance fufu no obetimi edin against the next 3 weeks cra so na be ya obetimi ama ho time na we healing edin pa number na wo be free abaso no doctor wa ha na medical doctor wa ha wo number be free e de abaso e na that screen so no pacho TV for no wo free pe na wa low wo TV no because ya kasa wa ha ifri ha ko NCA for ho no ma direct ko Germany because Ghana ha mfidie papa bi ani ha ansa na omo de akọ ewiem ama won sa kan nti di be 2 minutes tu ga so be twen etie ye kasa ansa de abu anse yi wa free so ha nti number no free a na wabaso ye pese ubusa question FCS ho embebo ya baso emebusa your friend saying the last week about CS ye nuanom emma ho dadwen ene doctor ba woni ya ba be che apomuden nsama efa se obi kwa wo so na wo se ye ne dai ye de sika kana sa na wa wonti question bia wo fa ho ebi kura question bia ma musa ama fatu manim na doctor entimi ya no ma o wa kra obe free 0548 931 931 0548 931 931 0548 931 931 ana fe baby bia wo bia no oso betimi afre 0551 931 931 0551 931 931 first caller bacha udini baby a okase free o bacha okasa wo echire pa e fa cho me we bu akwa me kase free kumase bacha yo yeti o me pacho my baby there 4 years na na me ntite my baby there 4 years na there 4 years ni mitini bibia na free there 2 months na se mitite pa wo me yem na se ma me yale ta okay wa go sa so ma ko ma ho kakra oha se me sana content oha se me funu ma yedu okay oha se me yem ha na kwa ha sa na wo dia ko hospital there me dia ko no kwa mama ko complain mo man ko twa stand na no mo se dey mama nuro ma benu nuro na so still ase ko ayaka okay ai ma okay and for next caller doctor how we be no e dia ma pacho we dey ba free bacho me dey do husia mama bacho yeti o
Me kasa fi Konongo. Konongo, bacho etio. Me pacho my CS me ye bi 2015. Okay. Ana be 2 months me su me ye bi. Okay. Na 2 months die no. Ye say yi ma wo die no e pa na say. Okay. Na I say na same one me one ma no ma say be ga me dwon so fa ne ye me ya. Ti pain si na me bi fa say dia complications na ba na say that me tun one na mo na. But it so mo say you cool. Because no say. Bacho. Bacho nti ubeti. Why? Bacho we di baby a ukase free. I feel me na wo su make us free dia so. Na me question ni say me yire ayebi. Na oye no on say ase na onyim no. Ehun say ase ye bi abehye ne kuma ne ho ye fi de dia ya ne sister akra ni so say de. But who ye feel the PS ni na no. It's a honum sa one has and honum any other mamma for hospital upon you still I honum one answer. Yaman I can't hold them then the ama moving and the photo man and sad in a bit from honum, but you may say yes, anything a bit from one. By your what say Tamano and Yamana be shed a few man in China, which is Tamana on you. I said. Oje ya na chance bi bi answer ta unta ariana ta be fun say say ta akra ne nsa wo say den na akra no so apie so still ne nsa no intino yes no aso ko esi esi wi en kra no de still I da su fun ho no mu a doctor wa be ya no ama why but you within baby akasa free Hello but you within baby akasa free me dey breakfast me kasa for Accra mbacho etio me year be but about 2 years here but me for area kese okay me bacho yo doctor be ya normal but you did baby akasa free me kasa free jaje okay so aya ni na le la le na free okay na me pato mi ni ye ya me kon mi chika aya me ya pa le tagro mo musina da ko so wa na pa okay I what can a doctor boy to go to say solution no ya but udini baby akasa free hello udini baby akasa free I feel Dennis because free Saint Chem no asimbo su de na na ase de nya but don't say Saint Chem na wo asin area ho na na I see him that yes over half okay yo budget you the person me catch here Gideon say ya me shira no e won do pa wo ye okay na onye ne ho ko Sompa e market ya pa na wo sim ne pa no on so bi nya ketia pa me da ma se yo e da se pa Bajo odi baby akasa free. Bajo me the prosper me akasa free chronom. Bajo etio. We me wife the first time I would even no na. O hono ma say moje bi tuno. And na how we see time no so no. We timi say ase abubu apa bi like instead of street and o complain bitterly. Yeah the continue doctor no ye na. Ono so ebisa say na hwan na yes operation ni man nti no o catch say 1 year time yamra nan ka wan wani pan ye say be ya bibia be okay na so na o da so complaining me ba jo o ye CS no how many months ni after 1 year but 1 year 2 months ni anti o ye wie no sa symptoms na wo kan e di sen o ye wie no e di sen ansa na wo hu sa de na wo hu na wo kan asem if you be 6 months hokon ana wo hu sa symptoms no me ba jo okay yo ba jo o fa we amemfo obi abi on na wo nya abotren chechire wie na obi wo ho a ne asan fa no why okay ba jo odi ba bi akasa free o also odi ba bi akasa free TV for don't know doc my young me person we nya time pa na o chechire mu ye we na kwan wa na afa kakra ka ho kola and a question say na wunya na clear na the way nya na me dey am waka 6 okay 6 that's a do na mo kasafa pain no
nti mesha ase afi ne offer CCI no okay na o ka se moja e2 ne na di 6 months na ka pese mi bisa na se dia moja no afi na sana se ba bi fufura but 6 months that means na se na moja ne afi ba I'm prepping no e ka complications na emu se moja betin but se moja ne ba na se ebro dia 2 hours na se usoki so obopa na se within 2 hours na se ba akutimi yema na che se here medical attention go is no say a clot and na se here medical attention okay ni se baby o de call minim baby o de call mo ka se 1 year time na omra uba kuma se na baby ni se your hospital kese yeah regional hospital baby will be our it is on to anamon se ne be enkoye kese because moja tu oba de na for be that long time na se e say etimi enya anu ensi anu ntem enti mese ne se o yewia on fresh na yeni nkomo okay na yehu ba bia obetimi dia kwa ebehwe se ade se bibia se na nimanimu ya timi aye de aboa because moja tu nipa na eche bebra na so another hawa akofa de o kan ya na ha dwene se o se o de ko doctor ba ko se na man na yes see I didn't see Send you be a say no now they are so abo e dia no to e mo an here so na intimate we are French na ne nkasa na obi so ka say ne pains no no konchi o ye wie no ne konchi ne na chi ni ade nyina ye ne ya before e be you CS no fibs anesthesia okay e do from say be on te ya wa bra e operation ntie position ya do to kran timi a kon timi ya fe o ba bia e de enema ne fa wachi kase no ba bia e be de adrofa okay adro ni fa okay ntie ano na ho a obetima anya saa pain no okay ntie se basa se obomoden ba pomden so ye go bia o pain ni ade foforo bi kwa na anya enu okay ye wie no infection bi ko so okay infection ba ni pedro metimi che okay obetima be 4 years o ma banya pain na ekọ na aba onu mandu ba se ye hu ne ntem na etimi si ano a ebe kokora ma biem okay because we ye betima obi esi ebe more than 2 times yeah still obuso a o pese osan okura ewu biem okay entina no nchese pain na eba okay e wo se eka ho okay e wo se eba na eko okay no bi se na ye operation ni ye na CSV na fry kese ne de ya de pepi no ye wo se sanko fa ya no muti afutu pa ne mo du ba bia no mo agya eba okay ye se we ye CS ye mbo ye mu ye ma no bi o ya na o de ade ase na be se na furu ba kese ntina obom na achechire CS ko no se e wo se o ma etimi wu ntem so they like to trip e be manu wu na ya den ndi so oba no bo mutie but abros be 6 months na no aka ho o kan say ya wo mu ade say wo efunya kese say nipa no oba hospital be be even I know 21st clinic e wo physiotherapy center sure oba betimi afa enhihye ne cheche mu betimi ama yefu no back akofu mama e bia nkwaya say first ndi about so beti bebre okay nti o ntwa na mamra pomden so ye na yehu kwanya de eno be fa so okay obi nse o nse ase bibia be hye ne yere no ne ho before be wo no before wo se na ase bibi hye ne yefunu no nchen na o no susu se bia akwala ne nsa na fe wakwa akwala na wie nsa no so aka ade no da so ho a kire won so akwala so bai o de nsa nyina ba ti ha adwen bebre and the nipa no nse so wadi kan ko hospitals ni bi but also ya e wo ni diso enti se okọ ba bi na anye ya na wakọ ko apa ye wo physiotherapist for ho ye wo mo am so ehwe skin ye wo mo ye gynecology so hwe awo ho ne ma nyina nso hwe na se awo ho ne ma on be kwanya de be fa so se nya no so na for very fail okay no specialist na afeyetima yi sa ne ma na fi ho na se awo de ya de a nipa eboa nti nipa nse okonya awom hawa ebe ye kwankura emfiu so okay na obi nso ka se efi wono wabu ne nsa na se ne menses ne ma okay e ka complications mi di be 1 year kra na was nipadua no enye normal delivery na ye even normal one ko etimi sesa etimi sesa na ye OCS okay na ye yi ya papa awudie no mu se na be ya mfa ha obi ama nti e dey complications ni bi no okay etimi but e wo se otimi ba okay na ye hwe etuma na mo de manipa no okay yare ni nyina ye ka no bo wa sense on to na mo nti office e normal and obi aka na so ye CS e saa enye ni nyina na ye saa e bia wo de ne wo ba na ye so ano a ebetumi afu na wo de na be ye sonkwan dansigi maame ba ko frefi kolongo no se ono no wa ye be CCS ni afei wasate yaw ana ba ko nso se ono ye ne ye ne na wodi nyina afei de na se ya wo sonko no wote after 6 months
And I make us say ABI because I deba ko ya ha adwen pa infection. Okay. Say yare no ba nipadua ni infection o onye free hospital ho no kwa akwa nya na so wa ba fie ni wa benya infection. Ye woni pa bi wa ni nipadua no kura chiri sikan. Okay. And the meta ade bia ka nipadua na etimi kofa permanent damage kura tim di mani pa no. This bia o de no to adro for a long time. Okay. Na free nipadua no. Okay. Obi kura ho chi rubber. Enti bia ye pam wie no I heal all right but because of say rubber na bisa no e ka nipadua na say absorb nipadua no nti abeye bibia ekotia nipadua no na nipadua so ne no react immune system who say foreign object but say ya pum de no akrom nti na timi air sustain aka say nipadua so de omo fa ntitie fufrum na yetimi mo say we na ma house na wo ho na mi dikan ka say ye ni say wawo awie no ka benya susan so boni bia ebe ka so afebo na mo say timi okwan wo ho a bitime sini na ka say du sa na ye ntu na monko enim kakra Uba na nyi na akọ anim. Yeah. Tie nu ba bi no bo so obehia ba bi a okwa yare ni nyina no eto ebetwa. Referral is accepted and recognized. Enti say ba bi a obekọ no usu say nyoma anya na doctor nka so no ansa ma okrata na wa refer to the upper app allowed because the more awuku anim no na solutions no opportunities and say yes ABA kese e the mouth. Ye bekọ ahoma no so na yafa another set of course ni aba be yi ano. Pacho o Accra be 0548 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Pacho we did baby akase free TV for no yam. Hello yam fa foforo we did baby akase free. Hello we did baby akase free. Yam fa for TV for no there. I will TV the pe o maso. We did baby akase free. Hello. Pacho we did baby akase free. Pacho your friend is Justina. Me pacho etio. Make us free. Bukanche. Pacho etio. Hello, Pacho your friend is Justina. Your friend is Justina. Na make us free Bukanche. Me pacho my experience me be there 4 months me. Na doctor na ka share me say age you know. Eni na ye be ye me years. And I think so you say this nya be 2 years and sana we see I will be over. I mean so as an age me ko eni ka person me won tente. Eni so ye. Yo. Ba em fa na scholar. Sa question we ni ehia pa na zanka me bisa. Emperor bit my CS ni ade. Within baby agaze free. If I shall catch a cry, if I'm a Regina. If I tell you. If I shall my CS necessary time. I made the end of the complicated beer. Okay. And if I maybe said doctor say, they say my friend saying. Now if I who say how many times I meet me I CS no. Na Bramble. Ade wo kwa den e Cynthia why 3 times no. First one, I'm a call you no almost say Accra no so unto member. Okay. Second one to the same thing. The third one, your mom or mama me time of crown so. Oh, more book me for CS no. Oh, okay. Okay. And yeah, that's doctor how be you ano. But you did baby I free. But you okay. Last caller, you're trying last caller 0551 931 931 0551 931 931. But you didn't baby I free. We did baby I free. Mpacho make us free. Kumase. Okay. Mpacho me funo me operation ni bi the nurses no. Enti member. For how long we need? Me bacho enti member me ama me ko echi ni me sisi no. Owa na sa de bia ka be hye the funin chain hono. Oh yeah na edi say edi boso me say. Oh yes yes. Man ko nya topic. Oh okay. Okay. Te free on so kwa na ma temi he me ya. Ntini nya me hwe o ho so na me funa ka tutum. Ba yo gina so na doctor ebusa question be why? Gina so. Doctor. But you say oh yeah no edi say boso me do sana say a topic now a topic na pregnant ye ko yi no. Edi say
Ache. Meta chale 2 years. Okay. All right. Nti ebe ya no ama. Doc, nti question me answer na aba no. Mame am si ho no so bio. Empredo say na we bet my CS na intervals no. No say ni fie ni kwa anim. Obi fie kwa anim so eti man ye ne surgery sa. Eka complications na etimi ma ye emergency CS. Oh, okay. Above 30 years no. If I say I want say ache 30 years na ebi wo 35 okọ ni menopausal age no. Ni say nipa no ba hospital na your mom critical care. Ni say anko monitor mo a say na be ya anko fa complications bi ama because of age na yi nti. Na me say dem a wonyini na wonya hoden echimanka. Ebetimi aboa na 35 years anka hoden bi bia ho. Ebu ho onya 30 kra no ahase experience menopausal symptoms. Nti awo no from saying na eye ahoden na ebetimi ye bempese be CS na. Ubenya pa full 25 for na de na ahase. Any 21st May dodo na na enwe dodo na more than 80%. 25 kono aboso anka ubenya be ye o ma baburu 200 dodo na enwe doctors enwe nso woni 25 year mu a woken nti no 35 25 35 ne na nka wa sorry so dodo bi abe obi na nka wa wawie ko anim no na nipadua na ebre awode no so na no ye mre okay next no ye mre nti na nti sa nipa no it was all 4 months ni okay CS no obi CS the 4 months oba na osanyem na untimi ka se sanse wanyem temdi okoyi da bi ense krona wunkwan ka se yentwa bi ba akopɛ na o ka se sia bi ye pa bi na etwa bi ndi se bi a wo ba na etwa ase na ye ma o na ye kama ebetimi atwa ho na se baby for ebetimi atwa ma na awona ba tiye composing chair bi etwa ne no okay o so se etwa ho abi okay by difference no ya ma ye this year nka me ntwen be se na nka be boa me amini pedi se wa oni pedi na futu e de ma na se so ye se nka be mfie ba ko mfie mienu ntemu na nka wa se ne be ya ahoden no na aba anya ahoden kese ba se bibi nti na so pese wo ntema oba na one apom de adwuma efo na ye nhyehyɛ se na me betima monitor wiye na nkofa ha obia emrawo nti betimi so nipa na pese onya 4 months so de onko apom de so na no munya arrangements no se na be ya enkofa ha obia emra no enya den emba empedo a obetima CS ne de ye nhye okay emobi ko no obi a ye CS no be enan okay obi nso aye ba ko pense te wantimi kura ansan mu bi okay na maame bi ka se oye CS ba kwa woni ma bi enye CS na mba oni bebre etimi de eba no pre ha enti e be se bibisa no no de oni apum de adwuma na tu na mo na wadi ho adwuma na obi nso waye 3 times okay na obetumi asan ye bi ma na also onyem enti obetumi ene de CS na sense okay third one no de no kwa na misa no hwe ko first one no second one and fourth one no say sana ebe to betimi awo problem bi no maame betimi awo problem bi no we can say the menses no say emba for almost 2 years ni and I feel so tip pain when ko achi na chi no okay pain can say pain dey timi ba because of infection there menses no near na say omra okay you will special people who are betimi ahwe na omambo doctor nyamishira ye bre no aso na doctor answer na abekokora de obeka atwato de meka chat for ne say CS enye yare okay na enye obi anso na CS a ekonya complications okay na ya amprepi no ekọ duro na omo ya amunya ko ya ye nti omo nka na mu ya ye grievances na ya ye nya ha no na e ka ne kese wa wo how CS bi ano komodi answer iwi out there ufrem painful a omo kwa no be fa so na yetu na mo na yi ni nyina efra next time be ka ho asem no na kwa ya ni sem okay doctor answer na abekọ no chia oyere se na be ya metime nya kwan ya fa so na mso me chia me de na chia oyere doctor be chia na yere na mso metime agina so ma me chia me wife Rebecca Topi Blessed with here from Dome Accra nti won so obebo odi na we chia na yes me chia me yere okay na kisiwa se o chira o na busa okay ene yeba okay legendi aba yeboa okay na abusianfo ni nyina obi a otibia Dennis me chia no me na na ewo eho okay all right na abusianfo nyina okay health abusianfo ni nyina ene wadwuma mo health center Catholic University funds for Catholic University okay
Dr. Gideon Ba ya oye medical doctor na owo eye Ghana Health Service esu tifi hwidiem na ene oba be wo ya ye de sa nchechiru nyina abrel radio station for ene ye farm time kakra no mfanche ni nyina aka won eso ye se usufunu na uti anwa so anu afa na obefia obedidi ni nyina aka ho na eso yankopon ya adom a dasende e be san so ahia 21st clinical na de sa ensemu nyina abrel e number na the screen so no 0540311311 0540311311 obedisi and obedi nke obetwa awo awo de yankopon na betwa natural ana doctor meboa opa otimitwa nti ebu ho a onya baako ose baako na ye ma ana onya ono obetwa awo de ni twa na de wa na yankopon obodi na betwa awo naturally obi minimum obi a 45 years wa otimi awo obi nsunya 30 awo na ma bi nti nipadia no ka ho minimum obi on 56 na wakoye IVF ana de na ebukat mi ye 59 yes na wawo miensa nti no na won obi timi twese me na fie ntafo ni won so timi kwa 3 yeah nti na won de nema bebra aba ni doctors wo more time ensuro wo more than 40 years for yeda etiefo ne ahwefo nyina ase nyankopon ya adoma dasende ye bebra 21st clinic ye number no 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 ye wotema ye wokaswa ye wotakwa Kumase Obuase Sunyane Goso Wenchi Brekum Techiman Takrade East Legon Menkranza Kufuria Munkoko Dome Draboso Debiso ana fe Seko police station dan echi eho ye ba ho 2 weeks bia ye da tie fo na afefo nyina ase ye nyomo Outstanding Medical Excellence Award for Quality Health Delivery in Ghana. Most Oriental Herbal and Alternative Health Facility of the Year. International Award. Outstanding Herbal-Based Clinic of the Year. Number 4. Health and Wellness Traditional Medicine. 5. Achievers Award for Achievement in the Herbal Medicine Sector. 15 branches, Nkuru Batadenu. Ya one Fransa, Siatica, and one of your head office, opposite Victory Presby Bank of New Market Road. When she posts up in it, your old market behind Kramo Saw, and review Techiman, your opposite Ajinkwa FM. Your Koto Group. Near Gasson, Cement Depot. Brekum, Yawa Amangwasi, near Chris FM. Jaboso, Yawa Rainbow FM. Blessed Foster, Bosso, near Success FM. Kumasi, Yawa Enya, near Alpha Radio. Sigomi, Yawa Green Hill Street. Near Rising Sun School and review and kick up. Kaswa. There were New Market opposite ECG office. East Legon. There was Sciatica Research Center near American House. Tema. There were near Roman Catholic Church. Community 1. Takrade. There were Efiekuma number 9 taxi round. Kofobia, your B Foster Road, Sky Plaza Building. Nkwako, opposite Stadium Main Gate. Obuase, your Court Junction, Massey Road, 21st. Untumie. Tayasi siede kwasi ya wuo kuade a eno ane Sompa FM. Asem peni pajumedie so. Asa. Minu obi mu kwasi a. Saya sori mu, saya wade mu, saya adwuma mu, saya mpratwem.